كتاب أنس باب 20 درس 1 كملخص الفقه ما يوتم في ميراث الغرقي في رونغول آدن لؤيدو يوليدو والهدمي كدون إواسادو منشادو. هذه المسألة قال لندل كثيرة الوقوع هنا دودين قال ينيرتا عظيمة الإشكال كمون قال مشكلة على فهم وهي قال مسألة الموت كمسألة مايد الجامعي هوت نديرند الذي أن يموت من ما يفيه اندير مود جماعة من المتوارثين إمر رنوب لا يعرف توا عندك من السابق كومبوني أديد أن بالوفاة كما يقول ليكون في واو وند موروسا رونتيدو ومن المتأخر توا كدي عندك كومبو سكتي ما ليكون في لا توارثا رنوب وكثيرا ندود ما يقعوك ينتا هذا أو بروبلم دو في هذا الأسر اندير نغونجا مانو من دو نتيجة الحوادث في رسولتا بيجي وندي ودني الطرق لاوي التي يذهب إن يها فيها أمودن الجماعة دودو من الناس مردين كحوادث السيارات كون بروبلم جي كريو تودي كأوتوجي والطائرات إكا أبيون جبيرات والقطارات كدوني إكا إليسكوبتر جي وكذا كون نونكا دي حوادث الهدم الحالي منشغل والحريق سمغل والغرق يولغل والقصف كدوني منغل وري في الحروب كان الجهاديج وغير ذلك اكو هنادم. فإذا حصل سيبك شيء من ذلك امر دي ايفن منجدو فلا يخلو الامر هراي فياك دين سورتو تاكو دي واوتا يود من 5 حالات امر دي الحالي جوي. الحالة الأولى الحالة أرانو أن يعلم كون أندتو أن الجماعة وند جماعة مات وما أفرادها غوتو مكو جميعا nde wotere jami'an be dendangal konde andoto wonde annal jama'a mata maayu afraduha bajjo mabbe jami'an nde wotere be maydu nde wotere fi anin wahidin ender sa'ihum gotul lam yasbaqu aditaki ahaduhum hay goto mabbe al akhara oya be maydu oto on yanudu be fu be muncudi nde wotere ma bato on mutudu be fu be lojjudi nde wotere ma avion on sumde wotere. ففي هذه الحالة أو الحالة لا توارث هرايرون نديرتاك بينهم حكون بين دون هراي غوتو رونتا غوتو بفوك بيو نايرون تيبه بالإجماع وندو دي فتاني دي جوميرابه غاندبه لأن من شرط الإرث سبنو جي أسارتي جندون دي انتحقق في اللي تقول حياة الوارث غورند رونو بعد موت المورث باو مايغول رونتيدو وهذا شرط أو شرط مفقود وني نونجوني حتى دو او ني واسادو هنادو اون دون علادو اون دون مانكيدو. الحالة الثانية الحال ديمون أن يعلم كون أندتو تأخر نتغول موت أحدهم مايغول غودو مابbe bi aynihi tigi makko an mawtil akhari gaay maygol walam yunsa taw yejjitaak hada no fellita baybe wadi accident on kaari mayno woni ha kekide si oya maayi ma woni ha nyalorma ma ha yonterande ma ha hitande so da maayi fal mutaakhir harayn sakkiti don yari so ko oronta al mutaqaddama adido maydon bil ijma'i don kadi wondude fottanede fi hondu li tahaqquqi sabu tabitugol hayatul warisi ngurda ronowo on baada mawtil mawrisi baawa maygol ronetedo. al halatu salisa al hali tatabon an yu'lama kon le andato ta'akhkhuru mawti ba'dihim nittugol maygol goddo e mabbe an mawtil ba'di gaay maygol yoga ba'dil akhar oya yoga sakkitoro min ghairi ta'ayyinin ko alda e toddagol lil mutaqaddimi wonande ko ardi do kon wal mutaakhir lil mutaqaddimi wonande ko ardi wal mutaakhir ko sakkiti. al halatu rabi'a al hal nayabon an yu'lama konde andoto ta'akhuru nittugol mawti ba'dihim maygol yoga e mabbe an mawtil ba'dil akhir gaay maygol oya yoga sakkitoro bi aynihi sabu toddagol mum lakin skoni nasiya yejjite few ko hendetuma ko hombo adi mayde. al halatul khamisa al hali jawabon an yujuhala konde majjete few waaqi o mawtihim even mayde mabbe den tawa enele tigi jama on anda ko honno be mayri fala yadri andaka amatu be maawi jami'an de wotere amma to kaabe maayu mutafawitina
ko be burrube o yamaya anda ka few ko humpitiki tumbe maayi fa fi hadhihi al ahwal woni indirdi al haliji do as-salasal akhirati tati sakkitori do mo jaalun wenje jane lil ihtimal fi ronditagol wa masrahi e yanyugol lijtihadi tinnagol lil ijtihadi fi tinnagol wa nazari e dargol tasko taw mo'ya wagadi ikhtalafa gumdi lutondiri al ulama jomirabe gande be rahimahumullah yalla yurme be fiha e fi o al hal do ala qawlain e do kongo dididi al qawlul awwal kongol aranongol adamu tawaris ko wase goronobe be fi hadhihi al ahwal e der dido al haliji salasa tati jami'an di beden dangal ko wase goronugol be fu wa hiya dum qawlu jama'a ko dum don kongol jama'a bi mana majority min as-sahaba morde sahaba minhum no mabbe Abu Bakr as-Siddiq wa Zaid ibn Thabit wa Ibn Abbas radiyallahu anhum wa qala bihi ko dum do kadi on ko yewti al immatu horebe ben as-salasatu tatu Abu Hanifa wa Malik wa Shafi'i وهو تخريج كلون دو كدي وني كو يالتني في مذهب احمد امام احمد كمذهب امام احمد لان من شروط الارث سبنجيا اسرتي جندوندي دين تابينتيغول حياتول وارثي كو دوني غورندا روno wo بعد موتل مورث باو مايغول كو دوني رونتيدو وهذا الشرط او شرط ليس بونالي نمبت بمتحقق كو حقين دو هنا دو parce que ni huwa odo mashkukun woni jilbudo fihi ender mudum wala tawrisa harayro no ronu golle alama ashak wondude shikke parce que ni huwa odo mashkukun woni sikkitaado fihi ender o alhaldo wala turisu tawris awali ronu gol alama ashak wondude shikke wali anna qatla wonde kadi ware gongol waqatul yamama ولأن قتل كدي ورا بين وقعت اليمامة كجري يمامة وقتل وقعت صفين إكا ورا بين كدي كجري صفي جديد وقتل الحرة إكا جري أنك هاري لم يورس رونانو بعضهم يوجا من بعد إمر دوجا دونغوت رونانو باسكي عندك القول الثاني كونغول إمونغول أنه نكانكو أنه كوني يورث روناي كل واحد غوتو كلا من الاخر اويا كونغول غوي و غوتو كلا روناي اويا او دون قول جماعه دون كدي كونغول جماعه دودو من الصحابه امد صحابه رضي الله عنهم منهم عمر بن الخطاب وعلي رضي الله عنهم وهو ظاهر كون دون كدي كو فيني كو مذهب احمد ك لا والامام احمد رحمه الله ووجه هذا القول هنا فيوتي نغول دو كونغول أن حياة كل منهم وند غورندا غوت كلا مابbe كانت لات كثابتة ko tabuto dum bi yaqin wondude e pellital wal asli lasili on bagaaw ha ko heddagol mudum ila ma ba'd mautil akhari faade baawo mayde sakkitoro wali anna umar kadi sayyidina umar radiyallahu anhu lamma waqa ta'un tumane kolera on atakuno fi sham ender sham jala wadanno ahlal bayti bi sudundum yamutuna hebe maya inu an akhirim gaay sakkitoro mabbe on ja'ala wonti ahlul bayti kan yimbe suudu yamutuna hibe maya an akhirim hasakiti do mabbe on kadi maya fakataba bidhalika dum fakutiba bidhalika dum fo winde ila umar faade nabe ka sayna umar fa amara o yamiri an yurasu nde be ronata ba'dhum an yurasu nde ronata ba'dhum yoga mabbe min ba'din imorde yoga washtaratu hina sartina al lit tawris fi ronu gongol alla yakhtalifa nde lutondirta warasatul mauta ronobe maybe ben al mushtabiha jilbe ben fi tarattubi mautihim ender jokkondirgol mayde mabbe de fayudu anoddete warasatu ronowo kullu maytin kala maydo ta'akhuru sakkitoru mauta mawrisihim baawo maygol be o ronnata be walaysa hunaka taw ala don non bayinatun bangandi ala don seede faynam no ben don hinedin ontuma yatahalafuna haray koy be wondu wala tuwaris haray beronata wa kafiyatu tawris mbadi ronu gongol ala hadal qawle dongol kongollo an yuras ko ronata kullu wahidin goto kala min taladin malil akhar imorde e dental jawdi oyandin ay min malihi imorde jawdi makko al qadimi aditindi din ودون طريفه إكور سراج ميريو أي ماله جود مقال جديد هيري الذي ورثه نديروني
mimman mata immorde on maydo ma'ahu wondude makko fil hadis e der on événement fuddudo don wadalika dum bi anna tafarrud sabunon no farlugol gebe anna ahadam wonden wobbe mabbe mata no wawa mayude awalan karanu fatugo sam sende malaw jawdi makko alqadimi sat aditini din ala warasati e hore ronobe mo ala haya awurobe be wa man mata e be maybe ma'ahu be makko fama hasala kala ko hebani non liman mata wonande on maydo wonande be maybe ma'ahu wondude makko min malihi kala ko ben don hebi immorde jawdi makko ni bi hadal qisma e der den sendore don qismatu sendugol dun dongol bayna warasatihi hakkunde renobe mo al ahya'i wurube ben fakat pet qismatu haray sendugol dun don bayna warasatihi ko hakkunde renobe mo al ahya'i wurube ben fakat pet duna man mata ko aldae be mayube ma hu wondude makko li alla yarisa fi wata urunu mala nafsi jawdi hore makko ni bi maana fi wata urunito thumma tu'akkas repti no wade kadi bil aksi no wade kadi contraire al amaliya golle yanko ma al akhara wondude de fatafraduhu yedegol makko gol mata awalan on maydo aranu wa tu'malu hino golla ma wondude makko ma amilatu konko golli dum ma al awwali wondude aranu warraji ko jicci kon fi hadhihi al masala yawdo masala huwa al qawl al awwal enele ko kongol aranongol wa koni dum adamu tawaris ko wase goroni ndirgol fewbe do tabe roni ndir li anna al irsa sabun don dindin la yathbutu ndi tabitata bil ihtimali sabu rondi tagol tum wa shakki e gollirgol shikke wa waqi'ul mauta tawa evenement yanande mayde den fi hadhihi al masala e odo masala majhulun ko majjadum anda ko mbo adi mayde wal majhul hunde majjande kal ma'dumi hinde waywa hunde de ala wa wasande wa taqaddama ardike fejjino mawtu ahadihim maygol goddo mabbe fi hadhihi halati on don al hali majhulun majjado fa huwa aray kanko kal ma'dumi mo waywa no wasado wa idan kadi al mirath ndondindin inna ma hasala ande ko ndi heborta lil hayyi kusabu ngurda li yakuna fi wonu khalifatan luntido lil mayyiti wonande maydo yantafi'u tawa wawete na on naftorede bi malihi jawdi makko ni baadahu ba makko wa hada mafqudun huna do ndedo hunde kadi woni wasande do ray do on wi'a do hirono mo on kadi naftorta jawdi makko ni ba makko ma ama yalmizu wondude ko waddi kon alal gawli do kongongol bi tawarisim sabruni digol mabbe gol minat tanaqid imorde firtindirgol li anna tawris ahadam sabunun nuruni dugol goddo mabbe min sahibi imorde di mom yaqtadi hino nyaawa annahu dum mutaakhirun ku nettini dum anhu gaay makko bil wafati ka maygol wa tawris runugol sahibahu undiddo makko min imorde makko yaqtadi hino nyaawa annahu wonde kanko mutaqaddimun oni ardido fa yakunu la ta'un kullu wahidin goto kala minhum mutaqaddiman hino fayakun hino wawi non laataade kullu wahidin goto kala minhuma mabbe mutaqaddimun harako dum adi oya mutaakhiran wawonde kadi harako dum sakkiti oya kono ben do ronindirta rayme tifi fa ala hadha al qawl haray koy hore gol do kongol arraji woni ko jikki kon o wadum hondu adami tawaris ben don ko wase go ronindirgol mabbe fu ben do tabe ronindir duwa be ronude ben don ben be dido kala yo ben don immorona joni stay ben don no wuri yakunu laato malu kullu minhum jawdi goto kala mabbe li warasati fi ronoybe dum ben al ahya'i wurube ben joni fagat pet duna man mata maahu ko adda e kontegol ben maydube e makko amalan ka gollitirgol bil yaqini pellitangal ko adda e sikke nobti adan e ka wodditagol anil istibahi e jiba yew kono non toujours sabu mettugol fi darsu on andi mi do wowi fermirde darsu min tigi darsu kala wallahu a'lam do non ko burbe langandal ben tigi sheikhobe windobe deftere den dambugal kala darsu kala de hino gasa ko kambe tigi woni ko woni fermirde joni wallahu a'lam joni bi maana ko kambe tigi woni hunde wonande yewtede den no hecci gandal mabbe gal ko wadda se be wiide wallahu a'lam na fere mamin abdullah kala minka o darsu ndondi jido ko mi jangana on woni iangal e firo gon dum mi wowli dum mi fillitiki dum amma hettugol maana do wawa faltude nyaawore do ko yo on ƴettu deftere den yahon ka burdo jomiraado gandal burdo en towde en fo gandal takki don wo on don falta o maana ba Allah di mi wadani en bursa ye on faamino jangal jangirte on andi firo maggal on faltegol maana on ko yon yahu don
kabburbe to de gandal takko mi wo ben don falta en faami ke ka kono ko fi tu wata mi jangu deftere den ha e nokkel mi diwa nokkel haray ma du yilti to don noddon ka numéro téléphone ji ala no Allah waawira hawnaki do yo on hendo e darson e dumunne fejjunde no wawa dumunne boyunde no wawa Allah humpitila ma ana on ta mi waawi famde baara min kadi mido jindude mido dabbutude haray mi wawa on humputude kala ko Allah tawata faamini lan e bawti kami gayni don wadde tafsir deftere nde e numéro téléphone ji din ko 628 60 53 09 même numéro réseau ji lagine